this United Movement Committee for Roman Script or TSF, TISF by Choba Phainai Tarik February 2026 human chain demonstration kanya thang tongo Roman Script ni san noti nai kobrok pas sini kobrok kok noti nai abon bagai sing planning kaya bagai kaya abon ti ang brief kaidan ni bagai nai bo jaga thayong nai amno brief kaidan bagai ang TSF ni General Secretary Bormanang Hamulu Zamantia ang bono abono bomon thayong nai bomong nai bon saklen bagai ang bono joraya famne Phainai Vice President John TSF President Sajwa the Jota Media Fraternity ni orang Phainai nangon te Jota leaders songa Jung 14 February this kali 2026 so Roman Script mati ke human change kaya kaya kau Jung kedua masalah ni movement kangai orang tu sendiri apa nak paksa orang mana ni orang movement okay but kesal masalah Jung batai movement nak continue nak Jung zaman saksi ni fun dong sam Jung movement continue lagi jom so 14 February 2026 Saturday buskan Saturday so kamu masuk lagi kan kereng jaga so human chain hai ke rally sing khai jangai with placard poster banner day around 10 places in finalize khai ka Agartala Huai Bisramganj Teliamura Monu Ambasa Gondatesha te Sabrum te Killa all those jaga sing finalize khai ka te time ke chung Jan is suitable tabo Agartala wo kong 11 hai ke 12 khai ja ke Jan is the area wo time chung fix khai ja hai pun je suitable time chung amo khailaisan chung song lai so amano koi nai chung TSF TISF te joto organization mi lagi o movement no carry on khai to ang student specially te lugu no koi nai chung orang mungsa particular fungi hai ke student organization ni chung beran fungi tani hamle it is a public movement chung amma businai chung thanai ko Delhi porjonto thangka CBSE board chairman by malai so chung omo chini bagai but for our future generation chung amma businai so ang jotto lukuno koinai niro full support khaiga ni bagai you may be from different political party different organization they are invite khainai not only the Kotor speaking or student organization hai ka borne organization sibi I would like to appeal all the student organization and social organization, even the non-Kotor speakers. You should understand this is not only movement for the Kotor speaker only, but even yours movement so mabusi ka nai. Boni bagay ang jotto di prahastil lukong no koy nai. Niro ko movement participate kaya bagay. Te bus kan salobo logan kan bagay ang koy nai. So kha khayo sini 14 February ni movement amo success dengan nai. So sini koy mung amo no tong nai. Video saya share kau taklai ide nai ini sama lagi tu ni. Sini movement continue. 50 years longer itu movement kai pai gitu. India movement kai 200 years seperti freedom man. So seng khati tai kelai. Borok sesu pun satu. Seng sini tiprasa seng thang sama nai. Nung japa political feel kau. Tabo seng naik thang thang ke. Je state of government salok tong nai sini borok niro ma busi nai niro bu copy sathai tani omele sungno ko to regional political party ni leaders of simi MLA minister of simi ok sei tong so boro no sab school pore na english medium ne pore so ma busi nai boro no press samar nai and public omo ma busi nai that almost student organization simi samangya but as a whole so minister MLA no press samar nai Borok tanbai kok saya. So semua orang sedang teh sing khad dekre, sing movement continue nak khainai. Kha khai ke chung manai, sing bekas si kon khalai india. Hai puno sing zaman sa sing continue nak khai tang nai. Omon sing koi mung tong nai. Time by thai bisa thing mo thang kam. Sing gathering nai Astobol. Tai Astobol to Circuit House. Abo sing RNCB human chain
लाइनाय डेमनस्ट्रेशन दंनाय प्लेकार्ड्स दै ताइ बेनार दै टाइम गाके जों गेदारिं लाइनाय 11टाव आबो अंखा सार्किट हाउस टू आस्टेबल आजागाव जों हिउमेन चेन जों सिनि मुभमेन्ट लाइनाय आबनो बुसकानि 14 तारिख फेब्रुवारि आद दिन आसालो हानि बाय जत त्रिपुरा सालुपुराव आगारतला दंनाय रक न बुमा बुफा साबते स्टुडेन्ट्स रनो कबको आद जराव फाइनाय दफानि बागै जों मुभमेन्ट न अंखनानि बागै आनि कबमु सिनि युनाइटेड मुभमेन्ट कमिटि नि सिनि कबमु दंनाय आबनो सालनि बागै कुनो आलादा पुलिसनि पारमिसन जों आ सालनि बागै अलरेडि एनसिसिपिएस जों इनफरमेशन रोखा एप्लिकेशन नि रोजा इनफरमेशन रोखा रिसिभ कपि बसुं लाखा आव बायदिया स्टेबल तो इएसपीएस नि खबजामान इंटेक खासा बनो जों कपि टु सिजा कपि टु आम जों बनो या फारनाय पसिबल